Baik, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sholawat Lo Beduk. Wilujeng rawuh ing channel Sholawat Lo Beduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, para penonton dimanapun Anda berada, kita lanjut Attiril yang kedua. Monggo disimak. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadzim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf wasmuhu Mughiratul ladzi yutamal irtiqa'u li'ulya Ibni Qusay wasmuhu Mujammi'u summiya bi Qusay litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahama himah Ibni Kilabi wasmuhu Hakim bani Murrata bani Ka'bi bani Lu'ay bani Ghalib bani Fihri wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul budunul Qurasyiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilaihil kathiru wartadah Ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanata bani Khuzaimata bani Mudrikata bani Ilyasa wa huwa awwalu man talbudna ila rihabil haramiyah wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbah Ibni Mudhar bani Nizar bani Ma'ad bani Adnan wa hadha silkun nazamat faraitahu bananus sunnatis saniyah wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah wa adnanu bila raibin i'tadha bil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa mutamah fa'azim bihi min
عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا سب العلا في حولاه نسب تحسب العلا حسب العلا في حولاه قلدتها نجومها الجوزاء قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد ستة وفخري حبذا عقد ستة وفخري أنت فيه اليتيمة العصماء أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارثه في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد حفظ الإله كرامة لمحمد أباه الأمجد صون لإسمه أباه الأمجد صون لإسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاروه تركوا السفاح فلم يصبهم عاروه من آدم وإلى أبيه وأمه من آدم وإلى أبيه وأمه سر نور النبوة في أسارير غررهم البهية بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عبر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, disambung lagi pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq
ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.